Броневик по полю поехал. В нашу сторону едет. Cuplikan penghancuran mobil lapis baja Kirpi Ukraina buatan Turki dalam penyergapan oleh pasukan Rusia di arah Kursk viral dan ramai diperbincangkan warganet di media sosial Telegram pada Senin 21 Oktober 2024. Konflik yang tak berkesudahan antara Rusia dan Ukraina membuat suasana di medan pertempuran semakin memanas. Angkatan bersenjata Rusia terus berusaha dalam membuat pasukan lawannya alami kerugian total. Terbaru, bidikan dari RPG yang mematikan meledakan salah satu kendaraan militer kebanggaan Ukraina. Ya, MRAP Kirpi asal Turki terbakar hebat setelah mendapatkan bidikan mematikan Rusia. Alhasil daftar kerugian panjang angkatan bersenjata Ukraina lagi-lagi bertambah. Пидорасы. Броневик по полю поехал. В нашу сторону едет. Пацаны, занимайте места. В то здание, кто-нибудь еще перебегите в то здание. Ты не видишь его? Он посадки едет, посадки. Ты можешь выбежать его въебать. Эй, пацаны, у меня только ружье, ебаный в рот. Нет калаша. Сюда, давайте, давайте. На нахуй! Ебашьте его, пидораса. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.